ma le ainga le tua le ni fu tai au fou, tai au langi le lei, ia, ma se tai au mātango fie, ia, tali tonu olo manuia lava ia le nai tūlangi, olo o whapena foi no tō walala, ma tautua i le lei malona malo, ia whapea foi le nei tū, ia, ua hakim kimu ngai mai aso, ia, mai se voi pie, fōringa le umale, ia kule malugu, ia, evi ia le lei, i lava e sui inga o le tau, ma tūlanga o lo iai le, se tafe ai, o le soifuanga ma le o langa, ia, tali tonu o lo marutia lava i tātou uma, i lo na alofa ma lo nanga le lei, ia, o le a tātou amata, i reita e au, nganga pa iae, fio maia, whatumuina o mātou loto, i le pa ia, ma le malua mai se o lau whaunga, sau ina foi mātou le toto le tamai mamoe, mana ina lau upu le tala le lei o lo malo, lo whasoina, i le ngata le reita e au aso uma, ia whapea foi le whafonga, ia ma le mai moa o lo mātou ainga, o eo mwhai o no mātou mafuta le reita e au, ia i ume lava mātou te whaia le li ie, i le vi inga o le suafa Yesu ke riso, o ia wala tuele mātou talo. Amen. Praise the Lord. Ia le alangi la le vi inga lea, le pese lea, e mai ta tau o na tātou oli, ma tātou fia i lea tua. Amen. Tatou te oli, tatou te whaafetai, ia Yesu le keriso, le ola e ola, nei mau le mita, i mea whale a matau lava o keriso na fio mai lunga. Nei mau le mita, i mea whale a tau lava o keriso na fio mai lunga. O Yesu le keriso na puanga, na tali le satau, le sasama le mau, le nei o le satau, e oli ai awa Yesu keriso ia na wai ne I mau le mita, I mea whaale aunga, tau lava o keriso na fio mai lunga. Ia fiua I le loto I anga masese, ia ngalo I manatu le lalo lagi le. Ai oli mea I le alofa mai o Yesu le keriso le ola e ola. Ne I mau le mita, I mea whaale aunga, tau lava o keriso na fio mai lunga. Amen. Ia le mai upo le pese. Ia tātou oli ma mita. I le sātau o Yesu keriso. Ai sea. Langa le sātau o le na umai le malosi anga o ki a polo manga mai le. Wawhi le sātau o le na malingi e le toto o Yesu. E ui al whasa langa mata ngā le maloloma. Ia o le sātau o le na malingi e le toto o Yesu. Le koko la renga. E o mai li trai aure nei, o lea lava i eilo na mana ato atoa, na te wha mamaina tātou uma. E le ngaka le mama, whaasa o loko, le ngaka le whaasa o loko, a o le wha malo o longa, ma le wha o la tanga. Amen? Ia, praise the Lord, whaatalo whaatfoi, tātou ainga, sungareri awa, o ia, George F. le reita au, a pia fo se uso ya pasta, Paulo, si poutoa mai au kilani, ya fatua ya sua malia fia mai Samoa ya mai se foi le fatua ya
me alofa stawa mai o kilani ia ma se uso ia tangaloa David Fruen ia o e o mwhai fo na ava mai nei tae au manisi o na ua maua le amanoa tātou te mafuta hai amen o le mau le nei tae au o mai le mo moko le nito lana mta upo e ono o lona whai upo sifun ma le lua ia 1 Corinthians chapter 6 verse 12 from the New International Versions. It goes like this. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. O ta tanga mea uma ia te au, a ua le ao ngā mea uma. O ta tanga mea uma ia te au, a o au, e le whaia ina au, se tasi mea. O ta tanga mea uma ia te au, a ua le ao ngā mea uma. O ta tanga mea uma ia te au, a o au, e le whaia ina au, se tasi mea. Amen. Whaau na le tai ala lona fitu o pe on tātou ia iana nafi, a mata iana nafi. Mō le whātaunu ina o le tō whāma mau, o le tai ala lona fitu le whai mai, ia whātu langa le lei, whātāua o le tō whāma mau. Set up the priorities of your personal vision. So for this morning, e whaautu le tau ta langa mō tātou, i le whaupunga whaperetani al whesiri, what is beneficial for you? Wa mea e ao ngā ia te oe. O tau talanga la apostolo na tusia tua i le kale si korinito. Whai mai i tala la apostolo. Ua kakanga mea uma. A olane mea le whaalava i au kawhaia. But, a ua le ao ngā mea uma. Ai, ingu, ka whao. Uso le winga kara la apostolo le ua whaasa o loko inga o ia. Mai le pule a le kula a fongo. Mai aua ke a, aua ke a, aua ke a, aua ke a. Kulanga mea kau mea ai, kulanga mea kau la ei, kulanga i aso, e kausi o sa unginga me wapenga. Mai la apostolo, leo whasa loko inga. I am free like a dove. O leo o sa i whafo mai whare pui pui. Sa loka inga ia, e le pule a le kula a fongo. Whasa sa. Meo wha vai, kula fongo kai kai ma me wapenga pe me awange ia ai savali pungo a whai au la e ia fusi fusiua mea uma ala kara la poskolo now I am free ai sawa i lalo i loa malanga upu a ua lea o ngā mea uma o mawhainga o whaia ingu ka whao mea mua whapengi ai polanu ai lea o ngā mea uma o le sianga uwe mei ua kakanga vo i mea uma, a o au, e le whaia inga hau i se mea. I whariri winga la le King James Version, well that's the New International Version, but the King James Version, where my all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. O le sarokonga pea, sarokonga leo kako mai oi. E po kako moi ngunge, ko ia ia la si o tato tu o Samoa. A oe o soifua e o skari New Zealand America. You are free to go anywhere. Whainga la ku le fale, e mo foi ai meo fale. Vai fafi e fianga, fale kalapu, fale siva. You can go anywhere. No one can stop you. E le se whainga vai, e le se whainga, le fos kaka la koe vai oe po le o sao. You can go anywhere, you can do anything. Ai la koe ke ingu ke kaulua e o ngā e o ki e o e koe ala kai au koe so. E le ia mse se kao fia. But so le facility there. But all things are not expedient. Ma ngia i o le upu lea, upu whaperetania. O le winga o le upu whaperetania lea. Appropriate or suitable. But not all things are suitable. Ai leo mea umai kala whea ngai, ma loo saolotonga le iai mai ake wiso. Le iwa wha saoloto mai oe mai le amo le polonga. Ai le wha peo la e saoloko i e whai leanga sala. Ai le saoloko i e whai ku inga ngaunga. Langa o le upu tu ina nau. Kui, hard, punch, solid, ngangau, pisaya. O le ngau ka inga, o le ngau ka inga ua malosi.
Onga o le manga onga o le tino. Because the lust of the flesh and the lust of the eyes always want to go there. Manga oa ingu i le pia ia o ngā ma ia whaamalie le manga onga o le kingo. Drugs ia whaamalie le langonga o le kingo whamai o lawa e le vāo whe kūmau. Ngā le umau le luopo e kolu aso e lana i fonga e kere ka ele i po e fiku. Wai vai mai le whainga le al me mole drugs. E alu ia waku vo ia le whaafonga anga le tai. O le saro konga le whea koe. O le whailo ko rua e alu i o moi o. Ele o iloa koe le wawhinge le iloa koe le whanga. Ele iloa koe le ka le sia. O le saro konga o le ua whea lua ie. A o le upu whapere tahani a maanga ia. Experience. Experience. Which means, is it suitable for you? Is it desirable? Is it appropriate for you? O kala whea ngai mo e. O ingala le ta oto i le mau le tai aoni. What is beneficial for you? O ngā lea o ngā o lo walu i, mo lo walu i. E ke ngofo i la loma e mawhau. Mai ka ngō a whea review ia meo lo wolanga. Ma mea e ke fia iai. Pe o lo alaku lea asosi. Alaku lea sosa ieke, ma lea sosa ieke. Alaku lea company, ma lea company. Ma lea paafukanga mlewa. O au ngā mea umanga. Look at how to fulfill your vision. Ia wa aipe whawhea o ngā whakau ingar ko whamamau. Mai le kele o mea ia e wala au mai eki oe. Welcome. I invite you to come. It is free. Sa loko e mwhinga sau. We need you. You have the ability. You have the knowledge. You have the skills. O lo ia ke oe le ko mai. O lo ia ke oe langa wa. E mawhai o ngā o ngā i. A whesiri la iai. What is beneficial? Is it beneficial? Is it good for you? E mawhai o ngā whakau i ngā i ko. Lea ia manga ngā o le lalo langi a tātou. I le mea alofa le e te oe. Ai le manga ngā o ia oe. E manga ngā o ke lako e ke pese. Inga ia mōngi lako o kupe. Manga o ke lako ke siva. Inga ia mauangi a lako o kupe. Inga ia fia ma entertain o lako o loko. Ai a uma. Ngā o rola ia. Ai sa oi i makua au ki ale o langa whale anganga. Ma pe ngā fwoi pe kaki kala. Pe leila u kapiango. Pe leila u ili saxophone. People need you. Vai vai le ko akele o lau celebrities lenga yele lau langi wa feoki wa maririu. Pau wane mea ngau mai ka ngaka o le lako karengi. When they sing well. And people are attracted to their singing. Ia fia whalango longo iai. Kalanga le apostolo. O penge fiki iai oe. O le lei iai oe. Umamau a iska ngaka kupe anu. Ai oki a oe. E ke koe fo ia kuaku. E whaapaka lau whalawa. Ua le ise paka. So le mea langa e kahaua mo e na e wa ai iai. Le ngā luenga leke ngā lue ai. I le ka le sia leke iai. I ka alonga ike iai. Ma ka ngaka i e ko ke associate whapea. Por ka lame ma is it benefit? Is it beneficial? O mangu ia ma le le iai lo langa ma lo kolua ma mea uma. Not everything is advantageous to you. E leo mea uma. E leo avangoa uma. You know, not all opportunities is advantageous. Advantageous mo e. E le ai. Ia eva aire. O fea le avangoa. O fea le mea o ngāia ki oe. Ma le leimo oe. Ma whata ungu uina. Ele tō whama mau. O tu ina mai le tō. Ma pea ngō whea. Manga ngā o kere kakaya kako. Langa o kako anga waa. O kako ability. Ma kako malama. People are searching. Are hunger for that skill you have. For that talents and the gift you have. But you know what? They don't like you. E umalonga e pese. E wako lowo ki ai oe. Umalonga e siva. O kere la ko kupe ki ai loe. E umalolo wao ngā. Wa yaku wa makanga e try. Wa umalo marosi. Ya ki ai loe. Pe yao ka malaka pi. Wa ye. Makaka ye ka lengi ye ka longa. Ale va ai yaku wa kele polo pa uma me o fale ko ki ai loe. O ko meki anga trapo.
Ai fa fea le kele o kausanga nga se vai nga ala langa inga ua e ua le tofi ia le ipu ua mangu malo le. Ma kware koe kea mai au. E se kea mai koe whaasanga mai au e. Le se koe tek saku, le se koe laku e whakalongo e. Ai se a, ua umalo lako mga, because they only need you because of your skill. So le mea nga e fesili ai pe o le kala le apostolo ya kol nito. Mai paulo moa ulava ia. Ua kakanga me umba. I have the right to do anything. But not everything is beneficial. This is a very good challenge mo kako. Ili vai kaimingi. Excuse me. A kako feo wa iai. I lunga le tātou au nanga. Po whea ngai e ke ngā lue ai. Po le are ke leo lo malosi ngai ai. Auangi i consuminga lo kaimi. E ka ngaka o le lalo langi. O ngō le manga ngā o i entertain o lako. Ma whakau ngu mea lai manga oi. Ai tai ai le vision. Baku ele tu e kio. Ai oki ai lau dream. E oki ai le moe mitinga na i te tono lo loto. Ia ngō ole o ka ngaka uowo fia. Wa uma mea. Ai kia i oi. Ai saulo nei. Ia ngō siu ko rua ma siu whanga ule whakari. O ngai o mākua le kapo ia. Ai sau makua le ai ase mea. Wa nothing empty. Wa makua le ao ngā ako. Ai mga ia upo Yesu ngā whai mai. Wa e fōi mai. Wa e lea ngā mai Yesu. No so sa ili fa ola le nganga ua leilo. O mea ala ngai kauai. Le restore, redeem, save lo nganga. By the blood of Jesus. Nga sauro e ke ngofo lalo o le pule anga lo na malo. E kai dai oe mali tai oe. E le ko vanga o le malo le tu oi. O nganga pa ia. Holy Spirit is the governor of the kingdom of God. He can guide you, lead you, and teach you with all the good things. The wisdom he can pour upon you, his anointing, and that anointing brings to you the wakai kaunga e associate yai. Ma mafukanga e kaunga e alu yai. Ma le kaimi e kaunga whaonga e rea mea ma lea mea. Ia auange i whaonga inga ka kua le lalolangi. E su e me manga ngā o ai. Ae oki e le tō whama mau. Ma lou wala awina, ma lau kōri ngā mai le atua. O le whesiri alea, is it suitable for me? Is it appropriate for me? O kalawhea ngai mo hau ngai mea. Ia, e mawhawhaura i le challenge ngā. Alwhe mai kara apostolo. I will not be brought under the power of any. I le malo losi o mea ia e whaari ari mai. Alwhe mai la apostolo, o ke le whaia inga hai se kasi o ngā mea. Wai vai o le challenge. E pe fōringa mai o lawhe mai paulo sole. O kou malama lama e ka ngaka ringe i e kau kala aku, marka ngaka ngi e ku aku, marka ngaka le wakusi aku ia oko. O ke le i koe whaia inga i se mea, inga ua avelo uola mo le tua. Inga ua kuua ue avea ma se au auna o se ampasa o le malo le tua. O ke le i koe whei o lava i lo uola whale anganga. A whei o le ola le kingo i lungo le sami. I lungo le savali la uala wae o kanga fasis kama. Mei o nga mori mau ai. Ia malepe le waa a whakia. O mea nganga whei o le i le kingo. Le kingo. E le i whapea ua whaia inga i le anga sala. Ai ua malepe le waa. Whe ausi aku i le mea. Fasi e ka ngaka. O aku a waku ai e le ngaka. U e le ngaka. Whapea ai a oki. Ai le oki. Pati i le ona whale nganga. In his spiritual walk with the Lord. Ele i koe whei o le kamaloa. Lea lawhe merikala le apostol. Au. Ele whaia inga au se tasi o nāmea. So for you and I this morning, ia makako malanga wha ask yourself, what benefits you? What will move me toward my purpose? Wa mea le lei mo au. Wa mea kalawhea ngai mo au. Wa mea o ngā mo au. Ina ia whaataunu uina. Ia le tō whamamau. You know, the first thing that we need to consider as beneficial in our relationship with God is our relationship with God. O le mea sili a le anga kāua e kāko ke loa, e kāko ke maua i le manuia, saunga le mu, male fia male ori. O le kāko mafukanga male atua. It is our intimacy with the Lord. Look at it deeply. Wa ai lele i ai ma makua ma fau fauri.
It is your intimacy. O le mafukanga whawalalaka. E le se mafukanga whapea. Le leile mafukanga whapea ngā le intimacy a le ungari. E manguia le whangau, e manguia fo i le ainga. Ai whapea le mafukanga le ungari. O le ala le ainga le manguia pe whapea wala whapea. Le hei, e ka kau o ngā close intimacy, intimate. Whapea ngā le mea e ka uka ko iei po le ale kelo whawhia la veo le o langa ngai. Whawhi kauri ma me pisi mai. We need to take care our intimacy with the Lord. Amen. Ka ua ke le mea nganga whaiwhale. Au tea. Lango le assignment le wa mai le tua mo ka mo oe mo. E le singa ke whaia. I have a different calling from you. You have a different calling from God. And a vision, a dream, and a purpose. E se mai mele ke. So le mele ka ngofai. Ya whakaungu e kusa ma le fina ngalo le tua. Whalonga kala le maraka sulu whai upotosu. The greatest commandments is to love God first. And with all your heart, your mind, your soul, and your strength. Me mua mua le take care mo mua kako. Ma ia maintain le mea lea. O loua lofai le tua ma lou loko akoa, ma losi, ma ngaku, le o langa akoa. O ngā fulfill lea, ma manguia mea umai e te whaia, ma o whaia. My last thoughts for you this morning. It says, you have to determine what is beneficial for your life, and you define what is beneficial based on the Word of God and the needs of your vision. Amen? Ia e kilo iai. Po a mea o ngā mata ua ilo wolanga. Ma ia e kango e wha makala lelei. Ma fua lelei. E fua ilunga o le upua le atua. Ma lona mana onga. Ma le mana onga o le tofa ma mau wa ia tu uina ilo loto ma lo loto. Ina i mawhai. E le ngaka e di ia ilo na suafua. Le suafua Yesu ke viso. Aia. E manui ai oe ma lo ainga ma lo si o manga ma lo wolanga. Amen? So e fo ia le tala le apostolo Paulo. A o ke songa wha ngā sea lo marosi. A o songa mai maua lau sea lengi mau kupe. A o songa fo ia lau wha ngau mau i le mea wape. O lau wala au mai ai, o lau wala au mai ai. Pe me sau e e le leia o le akari o ska maloa, le leia o le finga o sko inga le. O le mangai o le leo pe apese. Ai umangi. A le umaki ai ai ho. Pe me kala le apostolo Paulo. O tatanga mea umai a tau. Au ale au ngā mea uma. O tatanga me umaya tau. O ke le whaia inga. Is just mea. I have the right to do anything. You say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be master by anything. And from the King James, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. May the Lord bless your hearts this morning. E whamanuia lea tua I lau whingalo ma lau loto le nei tae au. I lava singa ma tiute, ma ngā luenga ua wala wina ai oe, o whea lava le mea oe ngā lue ai, le atunu oe a lala ai, I anga le lei lea tua ina ia whaataunu uina e tusa malona lava whingalo. Haftaita maa le nei tae au, ia fo I lava le vi inga ia te oe lo mātou wali, lo mātou whaola Yesu Kiriso. Ono mea le lei e tele wa e whamanuia ma fo ai mai ai mātou. Ia whamanuia fo ai lātou no mātou mafuta. I le nei tae au. Ia I ufo I le nei aso, ma le nei vai aso. I le vi inga o Yesu Kiriso lo mātou wali I ma lo mātou whaola. O e wala tua I le mātou te tāna. Amen e ma amen. Ia. Praise the Lord. Ia whamanuia lava le tua tātou ainga. Nei tae au, e fo I sa mwhai o na lava mai tātou mafuta. May the Lord bless you all in Jesus' name. Amen and amen.